I kuble yepi waro ki pralog ki was nyau suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi to ki kubor was nyau ma weiman ki le ki kubor was nyau war ai wa tynrah ka Kari ya wi u Khynnah ha Jowai hadu wa yap the tons dangi ki kubor ha iwi ni ijia was nyau war ai iwada jia ha Jowai ha katu ka so tarik hei por jan met hei wada wi u Khynnah wadang nyau snem irta wada tip pertuikam uriwel lamurong uwa chong wasa hala thalabo Jowai da chah tynrah upli ha ka wi ka Kari pick up wa ya u number ML11 so nyau san phra hei por wadang phet u yo lai chachiliang sarok kat kam ki kubor wadiyo kati ka Kari to ka wadaya da uma langki phawa wei to le ka wawan na liang yaw musyang Jowai hadin wada chah tynrah uti u Khynnah da kilibo ya o woodwood chaka Dr. Norman Tonel Hospital wei snyau si o tip wada khlat na upli ne ni nasla khandau prathai ite ijia to iwada jia ha New Hill Jowai hajan thau the phniang Kari namo petrol pump ya imediap de ikti chaki wa hayung hasem yong o hadin wada debo le ya ka postmortem hado kat once nyau ma wes nyau war ai le ya upli ute u Khynnah u wada do ye mensin wa kodor yong o ha irta wadang khian te e wa ublai kanrat wo emlang wei wo pentengen ye ki wa hayung hasem yong o wei u le yo lai suk lai san yo poi suk poi san hi u hadwar ublai te do kini don hi ki wa kwa open nyau chape khuble jibon ye chem wan e ha ki khubor wada wan